Menteri Ketenat Forest Jong Sarkar Jela Shimkhia Sangma hakising sejangan ulayar hidala dia banyak kendu yakin nong elam Shnong Jong kikhat pratili ki Shnong badan hamol ndap Ribhoi district kani ke jinglet Jong Menteri syakatai kathan kalong banyo ban selok lang bat kinong elam Shnong nak bentaman penne pensa yakiding kise badru ban shimlang ke jingket kle bahkan umdan ke jing penjulor ya kamariang hang ni kesni nakaliang kikhat prashnong gelapan paru ya ke jing abobon bakum kathan kia kendu khamtam habaide bakajing sni pelak surok ya kabala kubur ru do menteri kawai par kajing bakinong elam Shnong kipen pau kalong halor kajing baki kendu hakapang ke stom namar kajing sni palat kesurok ke penong yaki ban hapsiu da kedor barem yaki kali ban phalet bu sejaka sumar nga kum rong basno maundat ani kapor ngamla ban tempau ci sungu ngamla tempau ci sungu ya sarjim belong minister jong Meghalaya bilawan hangi Shnong Jongi kalong kani kajingwan jongi menta kalong kajing keku kapaji jikirku kapasibun phag ban yo nama mengyo ban kendu bat iru ban yo snow kajing jong Kishnong maper nama hakani kajing kendu lawan simbenta da sibun kirong ba Shnong sket Kishnong jong Shnong maper jong kani kathan jongi te kani hi kajing kendu kalong kumbang laong samat kalong kajing keku ya Kishnong ya Kishnong ba marjan ru ba leparo ka circle kam sabak circle block away maulep kam sabak circle bagidan giwe bawan ki circle ru te hakani hi ngapan pau ka jingsongu apa ngapan paru sya pun balang ba kalong ka jimetoy ka bakra te ni don kam ni kumkini jing kendo pat ni so ai ka buram ya sarjim ba i la plak po khang khang ni banwan ban sngap ki jing jongi hakani ka thanya jongi te ni ka khuru ka doi iru nakaliang ka Shnong nakaliang ka thanya circle block away ba in nang shat nakikrat bat ba in nang shat ki khang ba la ban klei na banta ka jadure ba ka stiri parok away kumleshi bon video ba jing online ka video ba ka long sim ka pang video ba i load sheddingพี่น้องเขาเป็นอุจจาระหอยกระดอนชิบุตรกับจริงนะอะไรนี่เครดิตวิดีโอวัดกันวัดดิ่งเด็กเด็กเรื่อยตั้งให้ตีบุญทางวิดีโอกับลูกเชดิงกับ experience บัดพ้นรถไทยกินอีกูบริกตาเป็นอุจจาระบัดอีกกี่สนามกับอะไรเนาะกี่ปอดกับอะไรเนาะกินกี่ขนาดสนามมันต่างกินกี่ลายสนามต่อสนามก็คำทุนาชิบุญลองคุมต่างกันยืมตัวกับละดอนกับจริงเป็นปัญหาว่ากันดอนกับลูกเชดิงเรื่องนี้มันต้องขยันสกีชิตายาวนักตายาวกับ government กลางพันสอบเลยกันแต่ก็ต้องกำลังว่าสุดท้ายที่ทั้งเรื่องเรามันต้องชิบุนคุยบัดกิจริงตอนเก่ากิวิดีโอกิจริงปัญหาวิดีโอบัดก็ที่เราน้องบัดกิเดอร์สบายกิเวทเรื่องวิดีโอตลอดเช่นเดียวกันส่วนน้องบางที่นี่กินเดียร์สนามมันต่างก็ได้ government มันต่างก็คำดูน่าชิบุนฮาวินุจอร์บัดกิจกีสนามนั่นเองที่พอที่บ้านเล็กน้อยก็ตั้งลงจริงเชื่อไหมkemudian kata ini kata kini kita cepat sini. Oh, aja. Kalau sekiwe deh, mah sekiwe kita kan tip kim noh regi ni than di sini baru jual. Kalau bangi nang ekran, para nok Shnong yang semro, ikan mau kita apa? Gini gini, kini asna mentang, ilau nok kini government mentang kalau sedeng kah, kamu tu nasi bon. Dan ini bagadon si bon kah challenge, ya kan government mentang power department. Dan regi video kini kebentang lagi kumbang orang mana don popor pernah kalau seding untuk regi ibas tayo ulan tang lihat sini ke government kalam pasal kita tu belum mentas ni sengiru imdon syu kalau seding regi jing liblat ke don ni hateng tenghan dan regi kalau seding de kamdon syu Hadirin ketika jing selong nakaliang Menteri Kular ru banyak keren bat para minister halor ketika jing bagi kapra Shnong kia kendo khamtam habaide bak surok bat kumjuru halor kijaka sumar. So I'm very happy to be here at Molenbeek village at the invitation of the Jingeh. This is a group of the Shnongs of 18 villages which are in and around Molenbeek. And it's been a really great interaction that I've had with the Shnongs, the secretaries and leaders of these 18 villages today. There are many points that the leaders have mentioned in the due course of my interaction today with them, and these are regarding livelihood issues, regarding infrastructure issues of the village, and also I have had a chance to discuss many other important issues like the environment, especially in relation to climate change,
and also regarding the COVID-19 situation. And this has been a great enlightening and very insightful experience for me to have interacted, wherein many points have come up as even as suggestions by the leaders of these villages, by the Shnongs and secretaries. And today I'd like to lay stress on the discussion on climate change and on the environment. Um, it's really heartening to see that there is so much awareness among the people of this village and the surrounding village when it comes to issues relating to the environment and issues relating to climate change. The awareness is there about the kind of ill effects of certain activities which are taking place here, but uh, the helplessness is something that really touches me because of lack of infrastructure. Many of these villages are left with no choice but to go for environmentally harmful activities like felling of trees for charcoal and other things like that.